Toni! 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 Ja, šefe, danes imam veliko misijo za tebe. Ukradli bomo najboljši traktor v Brdih. Fenda. Kako? Ma ti ne skrbi, jaz te bom vse naredil. Preko računalnika, odprti bom garažo, opalil ti bom motor. Ti samo pripelji domov, okej? Si se stopil? Ja. Si se stopil? Ja. Nakle imaš čelado, pa zdaj biš. Kje delaš še to? Biži! Evo ga. Ma kam rasta? Ajte za mano! Postavljam vprašanje, da mi odgovoriš. Kako ti je to uspelo? Imaš tiho? Reči kaj. Halo? Pozna, itak ni nad dneva, gremo po kafe.
ove dve? Ti, ma neha sret, ja sam mnogo njeha, čak i malo zej. Ima jedna, dva jest. Čak malo, ja sam njeha se u lovu, če ne bi ješao po moje ljubkano kafe, ti ja ne bi u lovu. Kafe smo robili... Ma kaj mi ti si tu te kažeš? Dej, ti si... Ljari, ti si u lovu vse, ja, dej, neha sret, dej. Ma ti si svinja tam. Ma ja sam to unije. Ti imaš itak pižo u glavi, ti tvoja bistra lava i ti niti ne znaš govorit kad si mogu past. A vi dva ste itak ovo dva neumna. Ej, loko sam umarka, ja sam u lovu jedna lopova, ti pa noveha. Ja, meni je itak bit dovolj policaj. Ma tu žene. Ben dobro, dej, se ne bomo niti krijali, važno da smo ih ulovili. Pajte sam. Prije